Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, barcha maqtav hamd sanalar Rabbimizning bir o'zigagina tegishli. Ona bizga barcha ne'matlarni berib tura, aning jirinden yuribuz, aning havosidan sulaymiz, u bergan suvlarni ichamiz, u bergan rizqlar bilan to'qlanamiz. Shunga da har vaqtda da ana maqtav hamd sanalar aytib tegishli. Ham bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, haqliqni yolg'ondan ayirga erituvchi suyukli Payg'ambar sollallohu ruhina da salovat shariflar borib erishsa edi. Ham biz mana tafsir darslarini davom etamiz. Bugun 104-sura Humaza surasi olib ketiramiz. Ya'ni Humaza u yomonlovchi deb tarjima etiladi. Endi so'z yirtuvchi desak da bo'lar. Mana bu Makkada ingan suralarning birisi qoy bir noshar sifatlar turida bayon qilatirgan. Shu noshar sifat bizni jahannamga ilta, qayg'u hasratga yo'liqtira. Agarda biz shu sifatlardan orinmaymiz ekan, oxirgi o'rinimiz jahannam bo'lishi ehtimol. Shunga mana bu sifatlarni biz bilib, ondan yiroq bo'lirga ham saqlanirga tegishlimiz. Ham Alloh subhanahu va taolo eng birinchi oyatda aytadi: Vaylul likulli humazatil lumazah. Vayl degan so'z arab tilida o'kinish, qayg'u, hasrat, ya'ni g'azab deb tarjima etiladi. Vayl degan so'zni Qur'onda ko'ramiz ekan, demak vayldan so'ng nimadir qo'rqinish bir sifat kela, shu sifatdan bizga yiroq bo'larga kerak, chunki vayl g'azab, hasrat, qayg'u degan ma'noga ega. Ya'ni g'azab, qayg'u, hasrat shu amalga, nindi amalga likulli har bir kimga humazatil lumaza. Humaza bunda endi mufassirlar orasida, olimlar orasida turli fikrlar bor. Kimdir aytdi, humaza so'z bilan kishini yomonlov, ranjitu deydi. Lumaza amal bilan turtib ko'rsatuvanda, sug'ibanda ham boshqa ishoralar bilan kishini yomonlov, ranjitu kiradi deydi. Qo'y bir olimlar o'rinlarini almashtirib aytdi. Endi ham nishikkina bo'lmasin, humazada, lumazada bir ma'noga yaqin ma'noga ega. Endi u kishini yomonlov, qiyirsitu, shiltalav, ranjitu so'z bilan bo'lsinmi, ko'rsatib bo'lsinmi, nindidir endi yuz qiyofati bizni shunday noshar etib ko'rsatibmi, sug'ibmanda, boshqa turlimi, agarda shunday ish bilan shug'ullanamiz ekan, gil kishi tekshiruv, kishi yomonlov, kishini xo'rlov, biz endi mana bu sifat bilan sifatlangan bo'ladi. Shunga ko'ra mana bizga kishining noshar yog'i bo'lsa-da, ani endi agarda u jamiyatga ziyon keltirar ekan, ani biladigan kishilarga aytib qo'yar kerak. Mana bu hazrat yolg'onchiroq kishi, ani yolg'ondan saq bo'linglar. Hammasini siylab ko'pirtib yurga kerakmi? Agarda endi u kishining nosharligi o'zinagina tegan, men buni siylamasga kerak, buni yashirga kerak. O'zinagina nasihat qilirga, mana sening shunday bir noshar sifating bor, ishni oshig'ib ishlaysan-da, ondan so'ng endi menga ishlab bitirga kerak, netirga kerak, davay ishingni yaxshirab ishlali, menga og'irlik tug'dirma deb, yoki endi o'zinagina ziyon keltiradigan amal bo'lirga mumkin. Masalan, namozini salqin qaraydi. Bizga bir ziyon keltirmay, u namoz o'qisa-da, o'qimasa-da, shulay. Ammo ona xayrlik tilov yuzidan biz aytamiz. Mana sening bu namoz o'qimau o'zingga bir nosharlik keltira, jahannamga eltirga mumkin, barakatni bitirasan. Endi bu ishingdan saqlana oling. Agarda uning ziyonini umuman jamiyatga, shul afilistikani endi shulay bit aldaqchi ekan, endi aqshani ajatga oladi, qaytarmay bu vaqtda endi bizga uning bilan ish etuvchilarga kesatirga kerak. Ham uzun so'zdan qisqasi, mana kishini vaqtsiz yomonlab, shiltalab yeriga yaramay. Haybatini silab kishi tekshirib. Ammo bugungi kunda bu bek qoti shir taraldi, kerakmi, kerak tug'ilmi, majlisga yig'ildikmi, biz gil kishilarni sugamiz, gil kishilarni tekshiramiz, shulay bitini. Hatto u bizga bu majlisda bir ne foyda da bermaydi. Masalan, kishi bor, noshar kishimi, uning nosharligini butun kishi biladi. Ammo uni sheynavdan, ruscha aytsa, obsujdatdan bir ne foyda da yo'q. Shunga ko'ra hatto olimlar aytadi endi, durust yo'ldan bormaydi,
хаталы теге адашкан кеше булса да ди, әгәр дә мәҗлестә аны сөйләп утыра икән, бу ди дөрес юл түгел. Бер әйтеп куйдым, менә шушы кеше ялгыш юлдан бара, бу адашкан кеше, бу ялганчы, бу аферист. Бер әйттең, әгәр дә мәҗлестә бөтен кеше аның начар икәнен белә икән, все, аны күтәреп сөйләп утырырга кирәкми. Чөнки Аллаһ Тәгалә үкенеч кайгыды, гел кешене яманлап, шелтәләп, гел гайбәтен сөйләп рәнҗетте. Ә кешене рәнҗетү инде, менә бар бит шундый кеше, матур гына яши, тормыш алып бара, ул үз эшен эшли, но көнчелеге аркасында ан шикелле булдыра алмаганга күрә, аны гел шелтәләп, гел яманлап, артыннан сүз сөйләп йөриләр. Аның эшенә таяк тагалар, бу катгый тыелган ислам дине буенча. Әгәр дә ихлас кеше икәнбез, чынлап торып Аллаһ Тәгаләгә кайтуыбызга ышанабыз икән, без ул кешегә таяк тагып, бер нахак бәләгә аны гаепләп, аны яманлап йөрергә тиеш түгел. Чөнки ваилди, азапты. Хәлакәткә юлыга чыкты, бәхетсез ди бу кеше. Һәм әле икенче сыйфат нәрсә? Әлләзи җәмә'a малан ва аддада. Кайсысы ди мал, акча җыяды, һәм һәр вакытта да инде аны ди санап тора, хисаптап тора ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Ягъни бу бик каты мал җыюга хирислык була. Күп мал ярата. Һәм гел санап тора, сейфка салып тора, буны күп эшләгән. Әмма нишләргә яратмый? Үзенә генә җыярга ярата. Бирегә яратмый. Монда инде тәнкыйть күзлеге нәрсә? Саран кешеләр турында. Җыя бирми. Чөнки Аллаһ Тәгалә малны безгә сынау итеп тә бирде. Бу кешегә Аллаһ Тәгалә байлык бирә, акча бирә, ул Аллаһ юлында калганнар белән бүлешерме икән ди. Калганнарга да өлеш чыгарырмы икән ди. Садака биреп манда мохтаҗларгамы, башка төрле изгелек юлында тотырмы икән ди. Әгәр дә кеше гомумән саран икән, үзенә генә җыеп бара, гел санап бара икән, инде бу бик начар сыйфатлардан булсын, саранлык сыйфаты. Чөнки динебездә бәйрәмнәргә дә карасаң, шулай бит инде, башка төрле гыйбадәтләргә карасаң, гел юмартлыкка чапкан. Закат бирү булсынмы, Рамазан ае бетеп фитр садакасы ләшү булсынмы, курбанда курбанчалып итне ләшү булсын, гел юмартлыкка чапкан. Чөнки кеше җыеп үзенә генә бара икән, чөнки акча эшләүнең максаты акча түгел. Акча ул вәсилә, сәбәп кенә безне бәхетле итәргә яки бәхетсез итәргә. Без акча эшләп, аны кулланырга тотабыз нәрсә? Изгелек юлында. Шул вакытта гына без бу акча белән бәхетле була алабыз, һәм җәннәтле була алабыз. Әгәр дә инде саранланып җыеп ятабыз икән, хәтта менә дөньяви мәсьәләләр акчаны җыясың икән, ул бит берни файда бирми, сәламәтлегеңә дә бирми. Әгәр дә менә даже давай динне калдырыйк, дөньяви яктан гына карый икән, җыеп ятабыз икән, син ял итәргә дә йөрмисең, санаторийга да йөрмисең, теге иң арзанлы гына ризык ашыйсың, химия белән баткан теге табигый, натураль диген инде ризык ашамыйсың икән, шулай бит инде ул акчадан нинди файдасы аны җыеп ятуның? Син үлгәч бәрбер башка кешеләргә калып алар, аны рәхәтләнәчәк, шулай булгач нәрсәгә тилмерергә? Әгәр дә акчам бар икән, хәтта бу ярар дингә бик ышанмыйсың икән, хәтта бу дөньяда теге сәламәтлегең булсын өчен кулланып калу бит инде акыл белән уйласаң файдалырак, шулай бит. Әмма дини яктан караса, динебез һәр вакытта да бүлешергә чакыра. Чөнки менә күпме эшләдең, күпмедер өлешен без тотырга тиешбез Аллаһ юлында. Садака биреп мохтаҗларга, анда мәчет мәдрәсәләргә, анда гыйлем таратуда, шушы файдалы китаплар чыгаруда. Чөнки шушы бирү белән Аллаһ Тәгалә безгә тагын да бирәчәк. Әгәр дә инде саранланып, санап кына ятабыз икән, бирмичә, без гел факир булачакбыз. Бездә мал булса да, ул әз булып тоелачак. Аның ләззәтен, аның тәмен татыя алмаячакбыз байлыгыбызның. Чөнки Аллаһ Тәгалә каршыбызда факирлек ишеген ачачак. Татый алмаячакбыз. Шуңа күрә менә бу саранлык шулай ук начар сыйфатларның берсе. Һәм нәрсә ди? Яхсабу анна малаху ахлада. Һәм уйлыйдыр, шушы күп малы аны мәңгеләштер. Яхсабу уйлыйдыр, фаразлыйдыр. Дөрестлектә шушы анна ди, малы ди, малуху, аның малы ди,
Arap tilinde de mal, Tatar tilinde de mal. Şulay bit, Tatar tilinin bilenin faydası. Tilimizni, ana tilimizni bilemiz eken, biz Arap tilinde Qur'onni anglarga da ozgina bo'lsa da bir adım yasagan bo'ladi. Chunki mal, mal Tatar tilini bilgan, demak men mal so'zini Arab tilinden anglaymiz. Akhlada, ya'ni mangileştirir deb o'ylaydi. U o'ylaydi shu mal jiyu, ani hisoblab, saqlab yotuv, ani mangileştirir. Bugungi kunda ko'ramiz ekan, qay bir boylar shu aqsha jiyib, u o'ylaydi, ularni mangileştirir deb. Tege mangi yashim deb o'ylaydi. Mana bu videolardan ko'ramiz bitin jiyintagi Forbes'da milliarderlar, mangi yashashadi, men o'lmayashadim deb tege 6 tapqir yuragini almashtirgan qaysisidir, gil qonini alishtiradi, tag'in narsalarini almashtirib turadi, gil mangi yashamoqchi bo'ladi. Hamma o'ylaydi mangi yashayapman deb. Chunki o'qshasi bor, millionlar bir kimga muhtoj tug'il, любой problemani shisha olam deb o'ylaydi shulay, chunki aqsha bor, связь bor, власть bor. Ham o'ylayman mangi yoki o'ylaydi mening ismi mangi yashar deb. Mana endi boy bo'ldi, o'sha milliarder, Forbes tabari, yani necha mashinasi bor, shulay şeylerler ular deb. Yo'q. Chunki so'ran bilasan ekan, Alloh taolo sen ismingni de yashatmayacak. 1-2 yil sizlarga mumkindir shunday boy kishi. Ana yumart bo'lsang, Alloh taolo ismingni yashat. Agarda ixlos ko'ngildan Alloh molini sarf etasan ekan, Alloh yo'lida molini ixlosni Alloh rizoligi uchun. Masjid madrasa tuzitasan, yo'llar soldirasan, anda muhtojlarga iler tuzib berasan deganda, Alloh yo'lida kitaplar basırga yordam etasan ekan, ham tege pajarda yonib bituvchilarga it tuzib berasan ekan, ham boshqa misollar keltirib bo'ladi. Shishmalar atasan deb suvsiz kishiga suv kirtirib yordam etasan ekan. İxlos ko'ngildan Alloh uchun ajrin olam deb Alloh taolo bergan molga rahmatli bo'lam deb ishlaysan ekan, Alloh taolo bu kishining ismini yashatadi. Mana bugungi kunda da ko'ramiz bitinda qay bir kishilarni, qardoshlarimizni mashalloh tega o'zi o'lsa-da qara, nindi kishi deb, nindi masjid soldirib qoldirdi, mana avlga yo'l soldirib qoldirdi, mana u kishiga anda it deb berdi, mana u qarag'iz masjid madrasalarga shogirdlarni necha yil ta'min etib turdi, kitoblarini bostirdi deb. Bugungi kunda da bizning Tatar millatining nindi boy savdogarlari bo'ldi. Shulay bir darnimatlar bo'lsin menda. Ham boshqa shunday kuchli boy kishilar, ham ular nishladilar. Shu millatni bizga, xalqimizga foyda keltirdilar. Ham bugungi kunda da biz ularga nishlaymiz, duo qilamiz. Ular mana masjid tuzib qoldirdi ekan, shu kishi kelib, shunda o'qiygan ularga ajri bor. Ularni bilgan kishi duo qiladi. Mana ularning o'zlari bo'lmasa-da ismlari yashaydi. Ham ism yashov degan so'z, ularga duo qilalar, ularga ajr bo'lib boradi. Aytdagi so'ran kishi ana kirisincha so'ran bo'ldi, bir narsada bermadi, ana jiydi-jiydida o'lib ketdi. Bog'larna qoldi, bog'lar sug'ishib yotdi, bo'lolmayshi. Anda birsini oldilar, birsini narsa aytdilar deb. Shuna ko'raman, yumartlik har vaqtda da xayrlikka ildi. Bo'lishu har vaqtda da ruhiy yoqdan da, moddiy yoqdan da boyitdi. So'ranlik har vaqt ortqa istiri. Kelladi yo'qdi, sen o'ylasang-da, shulay oqsha seni mangilashtirib deb, la yumbadanna fil hutama. Yo'qdirdi, seni baribir irg'itashaqlardi, otashaqlardi qo'yadi hutama. Hutama degan so'z jahannamning bir ismi, jahannamga. Agarda sen shu sifatlardan orinmaysan ekan, kishini yomonlaysan, rajitlaysan, g'aybatdan siylaysan, mol jiyasin sonaysan, ham bo'lishmaysan, jamiyatga foyda keltirmaysan, ulush chiqarmaysan ekan, shu sifatlar bilan yo'qdirdi, sen mangilikka qolmaysan-da, sen jahannam o'tini tulashasan. Va ma adraka mal hutama. Sen kim bildirdi, qo'yan bilaying deb bu jahannam turunda hutama dedi. O'ldi narsada mana inson shoqda bilib qoldi. Narullohil muqada. Nar o't degan so'z kimning o'ti? Alloh. Ya'ni Alloh taolo bor etgan shu jahannamni. Muqada qizdirilgan qaynar degan so'z. Ya'ni bu Alloh jahannam, u Allohdan qizdirilgan qaynar o'ti deydi. Kimlarga? Mana shu imonsizlarga, kishilarni yomonlovchilarga, so'ranlarga, bo'lishmovchilarga azirlangan deydi. Ham narsa allati tattaliu alal afidadi.
Şuşa qaynarlığıdı özəklərə, yüreklərə qatıb ötüb girirdi. İnne aleyhim muqsada. Həmul onlar aslından, şuşa kişilərinin aslından da yabılıb qoyulğandı, cəhənnəmdi. Yani kişi cəhənnəmdən шығıb qutula olmaz, yabıq bulaşaq o. Ham, əli fi amədin müməddədə, aməd bağana degen söz, müməddədə uzun degen söz. Şuşu cəhənnəm, onların işikləri uzun bağanalar biləndi, tirətilib qoyulğandı. Bir kişi də шығıb qaşa olmazdı. Ne bu dünyada da biz münçəkirəbiz ikən, qaynar etib, issi salabız ikən, issi bulaşaq, issi deyib шығıb ketəbiz. Şolay bey, işik aşıq. Anda kış günü indi qorğa yatalabız, шығып salqın hava sulay alabız, yoki шығып anda salqın duş kir alabız, qutula alabız bu əli bu dünyada. İşiklər aşıq. Ne oylab qarağız, birərsi işikni tirətib qoysa, шыға almaslıq. Ham tışqı yaqdan pişnin gradusun tağında arttırsa, işleybiz. Şolay bir tərəzələr bulmasa, шыға almasa, oylab qaraq. Həm cəhənnəm də şolay bulaşaq. Hələ bəxtli şu kişi, mənə bu dünyada isen vaqtda şuşu ayetlərini anlab, uylab, fikirləb, işləsə, Allah'a Teala ibadet qılıb, imanlı olub, taqvalı olub yaşasa. Kimlərdir bularını oqi, bundan kirə, bundan çığa, kimdir əkiyyətə sanay. Bu bir qorqunç. Şuna görə bir aqıllı Allah Teala dirgen şuşu aqılını kullanışı kişi ola kim? Şuşu ayetinin nəxə isen vaqtında oqıb, fikirləb, əməldə kullanışı, ona əzirlənüşü. Bu bildik cəhənnəm nərsə ikən, qızdırılğan ot, ondan шығıb bir qayda ketib bulmay. Nindi sıfatlar bilen sıfatlansan, kişini yamanlap, tekşirib, gül qaybətini söylәп tursan, saran bulsan, uylasan, nəngi turan bunda deyip, özünə kullansan, hem şu ayetlerini bilip tuqtamayım, bulmayım əli deyip, benim öz hatalarımda, kimçiliklerimdə küp fəriştə tugul özümdə deyip, öz kimçiligimini tekşirə başlasam, bulğan malımını da əzəzləb gene anda muhtajlarga bölüşə başlasam, biz şu sıfatlardan indi aranğan bulabız. Hem ne için bunda məngilikə kelgen gibi qılanadı? Çünkü məngilikə kelgen kişi qılana, nişli yol, namazda oqımay, urazada tutmay, zəkatını da vermay, hacda qılmay, Etiyenisinde hürmet etmey, qaytıb halin bilmey, şaltıratmay da, şolay bet, tuğanlıq jüplərində nığıtmay, həlalini de ayırmay, haramı aşı, haram boyunca, haram yol boyunca yaşı, ana bərber, çünkü oy be, akşam var bir nəsəgə muhtajlığım yok, ben məngilik yaşayım deyim. Bu bir qorqunç. Şu anda Allah Teala hazır qorqıta, uylandı, yoktur deyim. Məngə tugul, sen bari axır şekdə, ömrün bitib, nişləyəcəksən, cəhənnəmgə, Ataşatlar şuna görə Allah Subhanahu wa Ta'ala kisete məngilik kelmədiniz bu dünya. Vaqtlı yaşaysınız. İrtəbə sonma siz kitəşəksiniz. Şuna görə şu sıfatlardan saqlanığız. Amma Allah Subhanahu wa Ta'ala quşqalarını ötəb, tınışlıqda, iminlikdə yaşarga yazsın. Amma Allah Subhanahu wa Ta'ala barşamızga da şu sıfatlardan bizni arındırsın, kirisinçə imanlı olub, izgi əməlli olub, Allahqa ibadet qılıb, yaşarga nasip etsin, kişi tekşürülerini kim etip, kişilerini yamanlamışı, rencitmişi, özümüzünü bilip, özümüzün de kimçilikler yeterlik, ideal yok, birimizde ferişte tugul. Hem indi bulgan malımızdan yumart bulup, bulduralgan şeyini ülüş çıkarıp, fayda getirip yaşarga nasip etsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hem cehennem mutlarından bizni saklasın, bizni məngilikka vaqta alanlarga görməsin. Bu dünyada da, bu dünyanın bəxtində yaşab, ahirette de indi muşqa erişib, Firdav cennetlerine kirge nasip eylesin. Subhanakallah bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول